Wikirifu mukama niwabiraye bembire bambegaba abakwasirwe ni Kirungi Annette Pamela, Richard Alitha, Musana Samuel, David Baguma, Bwango Jase Smart, Peter Kugonza hamwe na Nsubuga Sumin. Kango officers abantu abakuruga mu president's office, state house, anti-corruption, abo abaseruriza hakuli bwenguzi, hakuibe bintu bya government, mataka biki byona bakayija hano kiro kyejo basibaho na kiro kino baroho n'ubundi na nyenja ne basobora kusiba hano ekibalesire kiki baliyo nibaseruriza ebintu ebya kanso enwe ya city ebyabagambire ebyabahandikire as whistleblowers. Abantu bajunanwa okuba bakoze urukwe rwo kuguza itaka rya City Council eya Fort Portal otireho no kukoresa ecapa ecyo bahire omushubuzi Abbas Balinda. Kandi nibagarika bajunanwa okoresa ku sente za government eziri kwingana miliyoni 108. Abakozi yabamwa bakagenda baraba council enyuma batunda amataka hago nibagaguza abantu abandi abahero itwo twizire tumazire kumanya ngo ekintu ekikabaho tukahandika amabaroha ebintu ebibisa ebyape bakababa bahire babisazemo amabaroha gatakomao honka gakagenda gahika no state house anti-corruption unity. Abantu abo tebayizire hano habwe byonka bayizire hano na habwa enkoze sambi eya sente z'omuyi w'omusoro hano musite Gasha kwa Sanderu Jazz.